Sanibonani wey'ngane zakwethu, anginibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili-ke. Mina igama lami nguMfeza Nguthuthunga Khumalo, ela sibona amagomede. Ngizophinde ngicela iy'ngane zakwethu ukuthi-ke mangabe usemusha kuleli khasi, ngicela enze kufanele ukuthi uyasubscribe-a, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha nokushera, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bese ngilandela ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook @Mfezeko, ela sibona amagomede, TikTok @Mfezeko Media, bese uthi Instagram @Mfezeko_162. Wey'ngane zakwethu-ke kumangala abantu abaningi laphana u-SABC ngenkathi ukhangisa isitori laphana-ke i-MDM sketch comedy laphana uDlamini i-star laphana ukuthi-ke uzodlala ku-SABC 1. Bese kuthuka abantu abaningi ngenkathi sokumele kuyisikhathi abantu abaningi kade bawubheka amehlo abomvu ukuthi-ke ngempela ngalesikhathi ekukhonjiswe ngaso laphana ku6:30 ukuthi-ke uyadlala u-MDM sketch comedy, okuyisikeshe esithandwa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Sinababukeli abangaphezu kamiliyoni laphana abalandeli nje abasilandelayo bangaphezu kwemiliyoni-ke iy'ngane zakwethu. Kunjalo iy'ngane zakwethu-ke abantu abaningi laphana kushona imibono ey'nkundleni zokuxhumana. Abanye bathi laphana-ke uDlamini laphana waziwa-ke ngemthandeni kaMahlaba laphana kuzomele laphana-ke awusuwe u-SABC laphana ngoba kudliwa amandla akho. Omunye wombukeli obhalile ubhala ukuthi-ke ukuthi yazi wasebhala elinye igaba elingakahle, wasubhala ukuthi-ke westory uthole 2 million views ngo-3 minutes. Lalela-ke siku-open amehlo, ngiyazi ukhona la weqhawe uvulela u-SABC 1 icala kanye nababhali bale story. Icala kumele-ke ujezwe bosidele izigubo sahamba siyobuka ama-TV nabashana ngoba-ke sithi silinde ukuchitheka ihewe endaweni wasenxaphe ekugcineni. Ingane zakwethu babhale kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana, abantu bedlulisa imibono ehlukahlukene laphana. Akasazi ukuthi-ke kwenzakaleni ngoba-ke isitori impela sabomahewu bekuyisona bekumele sidlale laphana-ke kwi-description bekade sibhalile ukuthi-ke uDlamini i-star. But uDlamini i-star is a popular sketch comedy series then often highlights everyday social issues, relationships and humorous scenarios, frequently featured characters like Mahewu. Bekubhala kanjalo iy'ngane zakwethu-ke ufeza ngokusobala ukuthi kumele kudlale yena uDlamini i-star lona owabomahewu. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Ngiyazi baningi abantu abakhulumela ey'nkundleni zokuxhumana. Abanye babhala ukuthi-ke kodwa SABC asikho esinye isihloko bungasisebenzisa kunesikadlamini i-star ngoba phela besilindele okunye thina njengoba-ke bezifakela okwabo nje. Bhala kanjalo iy'ngane zakwethu. Omunye umbukela ekhombisa ukudinwa laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu mhlawumbe kuthina okwakho ukuphawula ngalolu daba? Asazi mhlawumbe noma SABC kube khona ukuguquka laphana ukucabanga ekugcineni, okanye mhlawumbe bekuyona indlela yokupromotha le story sabo bekumele basifaka. Kuthina okwakho ukuphawula? Kahlanga comment section-ke ngizwe ukuthi luthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngeke sibone mina sengiphuma njani wengane zakwethu. Ngiyabuya nezinye izindaba ezilandelakho kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.